a baiti barna ba go rogile Professor Moremi o go rogile ke lebogatsebe ya gago mo ba bangwe ba re tshwereng ka audio streaming ya www.msrs.co.za ba bangwe ba re bogetše ka mola letlakaleng la Dr. Moremi la Facebook a ba bangwe ba gona ka fale ka YouTube ya Dr. Moremi mola ba bangwe ka kapa ba re swere ka 96.3 FM la no ke pitšentše kgolo nna ke nna morwa motšhama ubane ke ka kapa ya Radio the Pusher Man ka kapa ya Radio the Facilitator a gomme ntle le go senya sebaka ka kapa radio ba sa kgwatha ka fa metsotswane mebedi fele nate mebedi re tlabe re šetše re lokile metsotswane mebedi gomme magagesho le kgono le kgakgatho ye re swere go mo lekgono ga e swane le tše dingwe ebile e tloga e fapana kudu le tše dingwe jwale re kgopela tsebe e bogale gore e thieletše gore gabotse go diregile eng and then go be go swanetše nkebe go diregile eng re tlo kgopela le ditsebi tša molao go tšwa dikhoneng ka moka gore thuša go thieletša baeti ba rena ge ba tlabe ba bolela taba tša bona ka mo re ka thaba kudu la go sasa le kare ge le hlaba ra hwetša megala yeo e re botšago gore batho bao ka kapa nkebe ba tsene monyako wa gore a ba ye monyakong wa gore kapa ba dire sa gore so ke maele ao re tla go a hloka a gomme ge e le ga jwale gona motheletši wa Motse Community Radio se re se kgopelago ke tsebe e bogale jwale ka ge ke šetše ke bontšhitše ka kapa radio gore taba ye ke taba e sensitive yeo e tlogago e hloka tsebe ya motho gore ge go ka diragala gore a tle a be le sebaka sa go fa maele a be a kwele gabotse re mo metsotsong e lesomete fela go etšwela go ere ya lesome ka kapa radio ya wela ngwanešo ya wela awa ba re ba monate šiba we nke ke nametše professor Sefala a dumediše motheletše go la le kgauswi mo a re theleditšego a le gona professor malome ka kapa a ke thome ka go dumediša ba ga geshu ke dumediša magoši ke dumediša mangaka ga borena ka moka ke dumediša baruti ba profeta ga ke šie motho ka moka ke a letama ka moka mageshu ka di-position tša lena ka go fapana ka kua bo dipetlele re a letama ke dumediša batho ka moka ke sa šie motho ba geshu ke dumediša balli ba rena ba letšatši bašomi mmogo ba re šomago le bona ka moka ke a ba dumediša malome ka kapa le wena mmogo ke a go dumediša mokgwantse ke lebeletše gore sebaka se ile nako e tsamaile re kgone go tsena tabeng gale motheeletše kua gae a re emetše jwale batheeletše ba Motse Community Radio Station ka mola mafaratlhatlheng dikgokaganyong tša leago ke a letamiša ke le ngaka Moremi go tšwa ka moga Matlala Ramošebo ke le dumediša kudu ba gešo ke a leboga malome ka kapa re a leboga Professor Madume a Bruto a fihlile ngwanešo re a amogetše nke ke ka molago kgaitšedi ka fale ke no mo fa sebaka a tsebiše semmušo a dumediše motheeletše fela re fetele ka go tate kgaitšedi ka sebaka ke sa ga ngwanešo dumelang motheeletši ke nna Emi Selepane go seabe ke re dumelang bo botlhe mo radio station re a leboga a puti ka fawe Tabala ke re a lotša ka Bitsentse Kgolo le batheletši ba Bitsentse Kgolo ka leina ke Mashilo Kola go tswa Seabe Tarateng
a re a leboga hle ke bona baeti ba rena motheletši wa motse community radio ke bona a baeti ba rena ba letšatši la lekgono jwale ntle le go senya sebaka prof ke ba fa sebaka ke sa tsebe rena mohlho mongwe go na le seo o ka ratago go se rothetša mongaka pele re ka ya go beng ba ditaba go ya ka nna malome ka kapa ke be ke duma gore ba nape ba ntšhe sello sa bona re kgone go kwa gore bothata bo bogolo bo batlileng ka bona ba ngwaletše go pitšeng tše kgolo ba tlogileng ba nyaka thušo ba tlogileng gae kua kgole ba etla mo e ka ba bothata ba bona balli ba rena ke eng kgaetšedi ya ka sebaka se ke tlo se tšea ke tlo go fa sona nke o re fe ditaba tša gago gore gabotse o kukuna ke eng o ja ke eng ke eng ntho e go emaemišang ka gore o tsene menyako o e tšwa go fihla le lekgono ge o itle go kopana le nna ke le ka kapa le Professor Moremi ka Motse Community Radio le nane go la pitšeng tše kgolo dithapošediwe Dumelang batheletsi nna ke emisa ke taba ya ngwana wa ka o latlhegile ko sepetlele ko Mametlhake ngwana wa ka 2001 na tlhakatlhakane a na le 3 months ka morwala ka misa tleliniking nokaneng bampiletsa ambulance ra ya Mametlhake re fihla kwa ba mo admit a ba fetsa bampia mo dibankeng so ba lekela ngwana le oxygen ba remele doctor ya doctor e fihla batho ba la ba sampotsa ba mpha diaparo tsa ngwana ha ba mpha diaparo tsa ngwana ke ba botsisa gore bothata ke eng ba ra wa doctor e motlhatlhuile so nna ka tsa diaparo tsela ka re banong ko bereka bja bantha ba re o fa tšhelete o ya hae o tla lo moholo then letle o tseya ngwana wa e bona a bila hona mo nna na bile ka tlabe mara tšhelete la ka feletsa ke itsere ka namela ka ya hae he ke fitla hae re go hae ra tla le koloi re fitla ko sepetlele ba re ha ba batle ne re tle ka private ba batle private ba batla van ra wela morao he re wela morao ka yona re tla ka private ra ka ra ba tswaletse ha ba tswaletse ba re letleng ka boshiu o latellang ha re fitla ka boshiu o latellang ba re botsa gore bona ba tsere ngwana ba mo fisitse ka mistake ka ntle le go nna ke sa ba fa tetla ya gore ke sa ene gore ngwana o irehetse ba mo fisitse ba fisitse ngwana ga go lentsule le tswile go mang le tswile mo bona ba go sepetlele sa Mametlhake okay and then go tloga mowe go tloga mo na ile ka ko re ngwano ha tlhokofala da ka mgo bana ba boletseng ba re tlhokofetse nna mara ba sampontsha yena so le mama ka na go ena ntse le go sepetlele a khano o tlhokofetse a bana go mpotsa go tlhokofetse mama wa ka kana go ngwana a timetseng ka ona na go go sepetlele le na go mama ka na le go sepetlele a lwala so mama ka a tlhokofala no go sepetlele kwa na ke sa tsebe ngwana o nana le mengwaga me kae nana le 3 months ngwana nana le 3 months and then wena ge ngwana a hlokofalla ka sepetlele ba hloka gore ba go bitse utle o hloboge ngwana ga go gore ka nnete ga a sa le gona a o mpitsa se ba mpitse nna ke no bana ba mpha diaparo tsa ngwana ba re tsamao ye hae ba ntsha tšhelete mo potleng ya bona ka tsamaya ka ya hae and then ka moraga gore ba go botse gore ba fishitse ngwana ka mistake o dirile eng so a ka ira selo bona ba ipuletse case bona nna ke no bona ka maphodisa ba tla go hae then man rwala ba re bong ho ha madi a le a o natifisa mo moloreng o la ngwana ba mo fisitse so ya fella hona mo and then wena wa dumela gore o sepelele maphodisa le go tšea madi gore ba kgone go bona gore ngwana wo a tšhumilwego ka phošo ke ngwana wa gago wa no dumela fela jwalo so nna ke dumetse ka taba gore ba ntatile so family ya ka mahae ba le ya wena o bona gore o iragalang
so nna ka tsamaya le bona diteko tša madi di ileng ge di tšwa a se bamphe tsona le ka tšeo le no go ra gore wena ga se o bone ngwana gago ebile ga se wa boloka ngwana gago aowa se ke mmone ga o ne death certificate ya ngwana gago a ke na selo le dikarata ba di tsere mo bona and then gone jwale ka gore ke bona tate mo o re ke ena moemedi wa setšhaba o tsena jwang tabeng ya gago le ngwana gago le family ya geno so ntate Mashilo Kula o tsena ka taba gore na steng mo tabeng mo tabe e irahala na steng ne ke na le batho ba ne ba nthusa batho ba le ba tshetse morao Mashilo Kula illa a bua kwa buang ka mo fa stories so a ema le nna a fatolla dilo tsotlhe ra tsena mo maphodiseng ra irang ntse re jika le ena ke ena a nthegileng community e yotlhe ya Moseabe ba ntlhapetse matsogo and then case ye o reng e butse ke sepetlele wena o no latiwa o na le yona case number eo a ke na yona case a bona e ke na le yona ke e re dirileng ke na le ntate Kula nke o ishe ka mo go tate Kula ka tate Kula ba tlhomphege mme o bolela gore wena o be o se gona mošate o ile ge o fihla yena a go hlalosetša ditiragalo ka moka thobe ka gare ga ditiragalo tše a go hlaloseditšego tšona di diregileng wena o se gona o kgonne go tseba jwang gore a ka be a go botša nnete kapa a ka ba go botša maka ke a leboga motlhomphi ke bua ke dumedisa batlhomphi gape le go tswela pele mo tabeng ye taba e after kgaitsedi a mpotsa yona ke ile ka re ke ntse ke na go na le mobishopo o mongwe a kere ke tlo tshaba mmitsa ka lebitso go na le mobishopo tlhokaina o mongwe so go na le batho ba ne ba tsena kereke kwena so some of batho bao ile ba mentiona taba ya go timela ga ngwana wa ka mo terateng so ya re heta bentse re bolela we were 3 so heta be batho ma ba e bolela ka nya go ikutlwisisa gore since le bolela tabe kana so ngwana o ile a fella kae tabe he go utlwisa ba lore tabe since ino fella ka 2002 ke he ke thoma ka no tabe is too complex re ke repele di investigation before go approach hospital ka ho ngwala memorandum of demands in terms of understand le hore taba ya ngwana e feletse kae ka he lore ile ya ba teng from mo ke he ke tloa kira investigation ka mokgone kira ka teng e leader to loko a child who is believed to be hore o tlhokofetse e bile o fisitswe ka phoso ke he re ya site tseo le di next door tsa bona di confirm wela ka mogong ngwana ka tsela ya tlileng ka teng ko e ba magaditse then ya ba hore taba e thoma o ipupa ka mogong ka be ke bona hore normal ke na le bopaki bo bona le matla hore nka lata sepetlele gore sona ka taba eso ha se ikarabela se re ka nnete ile ka ngwala memorandum of demands ko ngwala ko sepetlele ha ke ba ngwala ha ka ba tlhalosetsa hore hape ngwana o bareng o tlhokofetse e bile o fisitswe ka phoso o a phela ke ngwetse memorandum o requestang ke ba khopetse ka di death certificate ya ngwana ke na le ona memorandum currently re bolela so ke ba khopetse death certificate ya ngwana ka ba khopela le birth certificate ya ngwana ka khopela hape le death certificate ya koko o no polo re khaitse di high fitlisa le koko ana death certificate from 2001 up until hona ba no mapele kukuwo a sena go death certificate le khono o tlhokofaletse sepetlele sa Mmametlhake yes ke na mme mulli hora hore e re ke beso mme mulli le ngwana wa mulli ba tlhokofetse in less than 24 hours ke be bya ka bobedi ba bona ga bana di death certificate ka ofela bana ha ona lwanang le death certificate so ya belor ke khopela le tsona tsa di immunization card tsa ngwana so ke batla utlwa gore bona le ke batla le di result tsela since di tseiwa ka 2002
after ho ba le toitoi kapa ke re strike community ya seabe e tsoga e ya ko sepetlele kwa le bailo ho ntsha sello ka yona taba ya khaitsedi he sala e dida hore e dida to hore ho fella ho tseiwa di DNA tse leng hore ngwana o ho bolelwa hore a kere o fisitswe ntle le tetla ya mama le bana ba ba fitileng ka mogolong gore he ba ipolela he ba ikarabela mo memorandum so ke ile ka ngwala memorandum ka o romela ko ka tseya engwe ya di organization tse di neng teng kwa hae kwale as witness ya se tlebeke hore ko henda memorandum ko sepetlele so ke gopela another organization ya mo hae e leng relevant to dilo tse di dirang tsa taba tsa bo social crime prevention and stuff like that so ya ba issue ya hore re ile ra tlo ra ya ko sepetlele ra submita memorandum of demands ke sa nya ko ba botsa hore hape ngwana o lena le reng o tlhokofetse ebile o fisitswe ka phoso ngwana is believed to be hore o teng wa phela ke ba tlo utlwa bona hore ba ikarabela ba reng mo dilong tsela tsa ko morao le di result tsela ke di request hore ha ba thoma ba ikaraba ke ba botsa ke hape lena taba hore le reng ngwana o tlhokofetse ngwana o teng then ile ka e tlhalosa straight ba no after ke ba ke nya go utlwa bona ke ba botsa ka demanda di document tse ke bolelang ka tsona tse it was on the 15th October October ha ke ya go bona ne our second meeting 2019 so our second meeting ke he ke ba botsa gore hape ngwana o lena le reng o tlhokofetse ebile wa phela it is believed to be hore ngwana o teng wa phela ebile o teng hona go siame au ba makala so ya ba issue hore mo memorandum ngola ne ke gopetse hore sepetlele ba ire internal investigation before nna ke tsa this matter to the police ba kgone fa feedback gore bona ka dipatlisiso tsa bona ka taba e ke llang ka yona for molli wa rena ka ausi so ya ba issue ya hore legal team ya the Department of Health ha ke kra report to the CEO e ke submit le memorandum ko o re sefile ke CEO ke sa itseng hore leina la tlhokeha or ke no ba tlhoka ina na ke feta mo ro submit ebile he was the acting CEO by then so o ile a amohela memorandum di signature di teng mo memorandum o cause of ke wile le copy ke ba shile le di document tsa ding karno a re share di copy tsang other part ke le nna ke tshware di copy tsaka as evidence ya hore ke bile ka mo signature ya lena ka mo iteng le aka iteng ke he ba tlo tsantsha this matter ba fa reference ya iteng le ona ka mo sepetlele ya ona molato re bolang ka ona so from mo taba e ke histe bar no health legal team e bo ya Department of Health no taba it is beyond us e tlhoka sepodisa ka mohare gore se external investigation gore ka he lo this is a criminal offense ke here thomari involve subsidy involved after go romela memorandum of demand ko hospital so ke ba romela police station re le ra fitla ra tlhalosa taba ya ba hore has not ever tlhalosa police station ho budiwa case eo e butsu ka 2020 it was first time ever who budiwa case because of according to information ke kreleng ko police station ke hore since this matter case asanga ya budiwa from 2001 up until 2020 nelo la case e budiwa officially because of how you go di docket tsa yona this matter ha ona docket ha o chikiwa ka mo system ha ona mo kileng ho budiwa case maelana le molato wa mang wa khaitsedi Mapele yes se o boletse gore o latile ke maphodisa ba mmotsa gore go na le case ye e butsweng mabapi le tiragalo e diragaletsego ba motšea ba ya go motšea madi case ye a bolela go ka yona gore e be e butswe ebile a latileng ke maphodisa e ka yona ka gare ga ditokete ka yona ka gare ga difaele ke yona ke bolelang so kere a kare normally ke be so most people a kare ha go tla vene ko wena ya maphodisa I believe gore hona le case that's what we believe for once ho ema vena ka mola hora re hona le case e leng gore e tlo bodiwa khane a kare maybe lo ho lebella kring background ya mama ka ho ya le ka mogolong gore e disadvantage ka teng so maybe ke
advantage ileng ba e berekisa Oh yeah. he ba tseya mme ngwana le gore maybe sekolong I think a kgone gore a ka ya pila le go tlhaloganya dibuka tsela tsa sekgowa gore mo ha re bala re tsamaya bjang so ya ba issue gore he ba mo tseya nna ka 2019 2020 because of ile go police station ke request a tokete yona eo case ene he dile pele ke colonel ke ana na itsamaisa case ha hona case se le ya budiwa case ne ile ona e budiwa officially All right. ka 2020 then case ya bulo case he bulwa ho tseiwa madi khatlhanong le ngwana o ho leng gore is believed to be hore o tlhokofetse ke ha o tlo kopana le mama ho tseiwa madi then madi ko police station ke la le tsona document tsa tsotlhe tsa tsela e ke tsamaile so ke he o tseiwa madi ke madi ke sa upola ka ba tsere thulumate ka molhanong so the result tse o re tshokoletse gore di tsere about 8 to 9 months le hona di pusha ka office of the public protector we had to work ngwalle office of the public protector hore ke na le complain ka sepodisa mo lengwe se ke believe hore se delay case kapa it's either hona le someone who are protecting because of high tlhalosa mo lengwe ko hospital he ntse re nya ka file ya ngwana ile ka request file ya ngwana e exist ko hospital ya hore ngwana se la phela ngwana se la admitiwa ko hospital ngwana se la tlhokofala ngwana se la fisiwa ka phoso ha ke request file e ke nyaka file ke grading ko hospital ke file e bolelang ke taba ya mama ya hore ho tlile maphodisa ke mararo file e bolela ka maphodisa mararo ke tshaba a re ka bolela ka maina ka madimabe ba babedi ba tlhokofetse Maphodisa. yes o mongwe o sa le teng o a phela gone ba le so ya ba gore mama he ba yo motseya mola ke yona file e bolelang ka nna ke nyaka file ngwana ba mfa file ngwana na file ka mospetele ngwana clinic ya ko selabela ha go teng ngwana a na file go teng so ya ba issue ya hore ba no e under spodisa Ke sa go tsene ga no. moshate Mama ngwana o belegetse kae ngwana o? ko Marapiane Marapiane kae? o sepetlele a ke tsore ke clinic gore ke sepetlele na ke clinic O belegetse ngwana ko tleliniking ya Marapiane. Karata ya ngwana wa gago ya tleliniki o be o ne le yona? nne ke na le yona ke re ke motsamaisitse ka yona ke misana ditleliniking tseo tsa a sale e feletse ko Mametlhake Ka tsatsi leo ka tsatsi leo ke misitseng wow. That's birth certificate o be ane le yona ngwana ne seng ke se dire mo seng go se dire ka 3 months. a wane seng ke se dire Okay. Boela ka mo go tate ka mo. Okay, le ka tswela pele gore ka moraga gore le skela a hwetša file ya ngwana ka sepetlele go diregileng. rile e are after growlore file ya ngwana hiding ka mo hospital ka mola ya growlore is a challenge and then file e tlhellang e thomo bolela ka maphodisa ka mohare hore maphodisa a bile involved in this matter so ka thomo believe hore hora re ho bile le thibelo ya ho phethahala ha toka ka maphodisa so this thing ha ba salla ba itile so ke nahana hore it either hona le someone o leng gore wa protectiwa ka mothoko because of automatically ha yo tlhalla di result tsela ka mkhodi buileng di negative after plus 8 to 9 months e ba hore we believe or ki ha wa di negative there are certain government officials ba leng gore they are protect like rena le a social worker involved in this matter or processing the issues tsa adoption the adoption papers rena le o leng gore kwa Department of Justice all more through Liena in terms of the adoption processes was involved. So renale the issue of a social worker. Ilungore Leona ibide involved ile ala tiwa Leona social worker yu. Ka thokotsa ka. Ho tlotse iwa statement. Atlo ikarabela mo tirahalong ila a ira ka te. So ya ba the issue hore ho budiwa case ho tseiwa di statement. Since case you ibidiwa currently Leona I think it's in ka mokhoto nke o boele ka molago se se ka fale mama nako ye abuti a e bolela go ya gore ba go tšere mare gore ba e go a bapetša
mohlomongwe le ngwana wo go thwego o gona wa phela wena o mmone ngwana wo o mmone ke mmone go mo lebeletse o bona ngwana ga go wena nkane o rialo o bona mo go yena ngwana go bontša gore wo yena e ka ba wa ka o ke a mo fila ke a mmona gore ke wa ka ka moraga gore o bone ngwana wo ka matlho a gago mohlomongwe o be o mo sware ge e ka ba o kgweditše sebakanyana o ile wa te kwa jwang ba ganna ke motshwara o ga wa mokgwatha oya gone jwale o te kwa jwang ka moraga gore o mmone ka matlho fela o mo lebelele o be o te ikwe gore wo yena ke ngwana ka o te kwele jwang ke mo fetsa wetse ke mmone ene wetse ke illa hampona le ena de o ka mogo ne ntse ba bolela ke re na ntse le mo haufi le rena ke alla ngwana wo o tseba ka ga bo mo a dula ke a witse ka mo lapeng le ngwana wo a dula go ka gona go ya ka tsebo ya gago le maitemogelo mohlomongwe o adoptilwe goba wo ba mosupa go ba re ke mmagwe o ile a bonagala a le mmeleng mo motseng ka moka ba tseba re o mmeleng a be a belega ngwana kwa nnang ga ona motho a itseng gore sala a ba preg ba bolela gore ngwana o mo dictile na ngwana ana ngwana totally ena o ane ngwana totally Mroka ya ke boele ka mo wena ngwanesho a gone molato nna ke a leboga malome ka kapa tate sho we misheletso go ganyane ko boele ka mo go tate ka fa nona le engwe ke lebetse go ithacha gona mo tsamaisong ya go botsisiwa ile ra ya ko mmengwana re lo motsisa gore ngwana o adoptilwe kae ha karabo e tlhaela karabo e re ngwana o adoptilwe ko sepetlele and then ya ba gore question number 2 e leng a ibutsiswa a karolo le yona e safa karabo le ngore ha e fitlhogo ya ba gore batswadi ba bang ngwana o wa ba itse na the very same answer o lar ha ba itse ha itse batswadi ba ngwana o ene kana go ke tsamaya le investigating officers ma CID so le bona after ho utlwa le taba tseo ha hona any action e leng hore nkile ya tseiwa hore if not o aswa high then o batswadi ba hae ke boma currently lo re tshwere ngwana ke tshwere ngwana ha ke itse batswadi ba so ngwana o thaka a kre how advertiwa di ngwana in terms of the adoption hona le advertisement ko leng gore go apply-iwa go teng for in case ngwana o like re tle ka taba ya tletlebo ya gore ke human trafficking e bolore if eba ngwana o tswitswe if ke a moitse ke le ka kapa ke gone gore a o hape ngwana o timetse maloba ngwana wa tlhokega so that process I think e tsamaisiwe and then ya re letsatsi le re lo tsia madi ke boditswe morago se tse re tswile ka mo officing wa ko police station ke botsa ke kgaitsedi ya molili gore no hape mama o ntshitse mafoko a mang ka mola gore ngwana o le ka se mo kripile ngwana a ntsha ke mama o fe o currently ngwana a leng ko yena gore ngwana wo le ka se mo kripila so ka kra lo re tabe le ka se mo kripila e broad ya go go kwele malome ba geshu a ke le amogeleng ke sa mathomo seng ka se dirang ke busheletse ke re nna ke nna ngaka moremi ke tswa mo ga matlala ra moshebo mmago ngwana molli wa rena ke a go leboga ke leboga le malome ga go felegeditše gore le tle le kgone o kry-a thušo lenane go le thietša ke batho ba bangwe e lego gore ba re thekga ka mehla le ka matšatši ebile ba na le botsebi kudu go dilo tše dintšhi sa mathomo kgaetšedi yaka tiragalo ye ka leina ke tsorile o mang o eni Selepane tiragalo ye ke ya 2001 ka dikae go gopola ka di 4 tša o ka re ke August
ke di 4 tša September ne okay ngwana o re bolelago ka yena mo ka lebitšo ke mang ke tshofatso Joana okay ke tshegofatšo ke Joana ke mošimane ke ngwanyana ke ngwanyana okay ngwana o ge leshala le moiša tleliniking bothata ba gage be e lema na tlhakatlhakane a fisa be bothata be ile phišo le ile ge le fihla tleliniking ba le botša ba reng ba mo fa Panado ke ena ba re biletse ambulance ba le fa Panado ba bitša ambulance o tlogile o sepetse le wena o tsamaile le ngwana la tsena ka gare ga ambulance ke tsamaile le yena alright le ile ge le fihla ko sepetlele le fihletše kae casualty le fihletše reception le fihletše kae ba ra moetse ona nna ka mo diotong ka mo seo se gopolang wena o gopola ge le seno fihla sepetlele o tsena kae ba go botša gore go riagaleng le amogetše ke mang ke sister ke doctor ke ma security ke le amogetše ke mang ke amoetse ke sister ya ke ana tsere ngwana monna so ra tsena ka mohotong nna le yena aga so ga morobatsa mo mpetong a ba busy le yena go ya ka wena go bo lebeletše seemo sa ngwana o bo o se bona o ka re ngwana o seemo sa gage se tloga se hlobaetša so ha ba mo lokela oxygen ena na hema ne mothuso hema na hema nyana ka mogonyana mo ngwana ba sa heme ga botse ha alright o bone sister o ile go go robe ya go thuša ka gare ga ge sister ntša le gare ya go thuša go ile go fihla mo e leng gore go fihla ngaka ka gare ke bolela ka doctor Sekgowa nako ke na le ena sister ola henza le busy ka ngwana ola so o ntheila re ko nna go di bankeng ke emele doctor ya so ngwana na ntse a robetse na ka mokho ke moni wa ba so a doctor ila itla batho ba la ba sa bisa ta ke no bana ba no mfa diaparo tsa ngwana alright doctor ya ngwana doctor e bone ngwana o e bone so ka mahlo wena ask ibo a wa bona doctor sister wo a beng a go thuša o be a ne a nnoši goba go be go ne le ba bangwe ba bo sister ba bebeng ba le gona e le go ba thuši ba gage gausu shibala ne ba jika nna ke bone yena ile wa o bone yena a nnoši ka ge o re ba go file diaparo tše ba go fetše tšona kae ka warding ba go bileditše thoko ba go fetše tšona kae mama o tswile ka mohotong ka molamfa tsona mo monyako ke le mo partition ba go file diaparo mojako wena o no reng ge ba go fa diaparo o sa bone ngwana ga go wa hlatsela gore nnete se ba go botjang ka ngwana wa gago ke sona go ba lebaka la gore go fe diaparo o rile ke eng yena so yena o ntheila re ba sa emetse doctor nna mara ke maketsa mfa diaparo tsa ngwana so ne ke tlhakatlhakane because le taba o mpotsa gore mama ka o tlhokofetsa ke re ke ba tlhaloseditse re mama ka mo sepetlele ke rela gore ka nako ya go fa diaparo o ile re o go fa diaparo ka lebaka lefe a bona no nthare ke emetse doctor khopela gore tshwara diaparo tse mo re tlhobotsa ngwana diaparo tse okay tshwara mo wena o ile o emele doctor o fa diaparo tše di sware mo go wena alright ke a go kwa ka morago ga go swara diaparo tše ka ge le emetše doctor e rile ge e fihla ya reng go wena a se ke bone doctor sala ke no bona diaparo tse le ana sister o fela alright poledišano ya gago le sister e fedile jwang e fedile ka goreng e fedile ka gore yena ntshitse tšhelete mo satleng sa ya mphare ke namele ke gae sister ga re o tsamaye o ye gae o se wa bona ngwana o filwe diaparo sister ga ba go botša gore ngwana o robetše a wa mbotsa alright wena o rile go fihla gae wa reng go ba e le go gore ba hweditše ka gae nna ke fitlhile go hae ka ba tlhalosetsa ka mokgwa ba mphileng diaparo tsa ngwana le ka mokgwa nna ke mo tlwetseng a robetse so wa e bona a ke ya le ausaka kwale so ke bona ba mora ba re ha wa re tshaba mo tlhalosetsa ka taba gore ngwana o tlhokofetse ene motho na bereka mo sepetlele boshiu o mo fetelise le bana ba ba buileng tseleng
a mo fisa mapele ga itsedi go fihla gae o re go riagetseng re ile ra boela sepetlele nna le ausaka o fihlile gae wa ba botsa gore o tlogetse ngwana sepetlele ba go file lebaka la gore wa e ba mo admita ngwano ba ntheile ba re ke tlele o mogolo ba ile o tlele o mogolo ge o gopola o bone mengwaga e mekae ka nako eo a ke sa gopola pele a ka ba bane mengwaga e mekae ya buti ke nagana re ka ba 21 because of kwa 79 yeah by 2001 and Ashiana probably bo 2021 okay le ka e bušetša gape ka mo go yena ge wena le kgaetšedi ya gago le boela sepetlele le ile ge le fihla la tsenela kae la tsenela casualty goba la tsenela ka mola reception goba la tsenela warding le tsenetše kae ra motse ko la mo monyako o la ana a risa ko dineseng kwale le amogetše ke le security la le tšea la leisha mo go nago le bo sister mo na le bo sister and then bo sister ba re ge ba fihla go lena ba le tšea ba le bea ka warding goba go riagalang ba re beile mo ke ba re botsa ba re awa e tla le koloi ke ba tlhalosetsa ausaka ke re nna ne ke sa bolele wena bo sa kgone go bolela lebaka ile sone ke tlhakatlhakane bo tlhakatlhakane jwale mpotše mo ba le hlaloseditše le le kae ka warding goba le gona mo dipankeng goba le le kae na re le ka mootong okay ba ile ge ba botša sesi o boditše ke sister wola wa maabane goba go tlile doctor goba go tlile matron goba go tlile clinical manager or go tlile CEO go tlile ma o boditše ke sister e be ile o la maabane goba be ile o mongwe no le mongwe o moditsene se ola all right ka morago ga gore bana beshu le kwe gore ngwana o tshumilwe ene e bile ngwana o robetše le sa le gona mo sepetlele mo ke eng se lena le se dirileng go gopolang o ka re le se dirile a no nto re rile ke rela gore le rileng le no re go kwa la sepela la ya gae goba le boditšo molaetša gore eng ka morago ga gore ba re ngwana o tshumilwe ra ba botsisitse gore why ba mo tshuma ka re nna se ke saene ona mo ke saenneng ba ile go mo tshuma ba ka be ba mo tshumile ka metsi goba ba mo tshumile jwang o re hlalosetše yona kgaetšedi yaka bona ba no re ba mo tshumile le ba buileng tseleng so o ba mo tshumile ka ge bana ba buileng tseleng ba tshuma ba sa dumele ba ya gae gore ka gore yalo ngwana o fišitšwe o fišitšwe all right ngwana ga a fišwa go swanetše go be le dipampiri tše di tlatšwang sister sepetlele a tlatše pampiri ya go certifya motho gore o robetše lehu goba motho ga a robetše sepetlele re hlalosetša ke doctor and then pele ngwana a tšeiwa a išiwa mo go iwang go tshumiwa gona ke kwešiša gore ba mmušara ba swanetše go ba gona ka gare jwale potšišo ke gore re botswa taba shi ngwana o swele rena gone jwale re le ba family re ka se no tswa ka sepetlele ba sepetlele ba no le no botša ke sister lena la tsamaya sesila ya gae ra ya gae la se bitše maphodisa le semetsing la se ye go bolela le o mogolo wa sepetlele le semetsing CEO a se tsebe taba ye le semetsing wa be wa ya gae a go molato gaetše diaka go fitile matšitši a makae le gae le tseba taba ya gore ngwana o tshumilwe ne le a mabedi ka morago ga matšatši a mabedi o ile go fihla gae o botša ba family ba reng ba family ne ba le busy gore tabe ne tlhakatlhakane re la funeral ya mama ka gore ba mmoloke sontaga bana bile ne ba ne go fitisetsa ngwana gore ba boloke ngwana ene mama ba mmoloke morago
so ba nna le taba yore ba busy ka ya mamaka ya ngwana ba e bona morago o ba family bona ba bile busy godimo ga seemo se leng gore wena bo le go sona se tlakantšha le go gore mmago o robetse ngwana o tshumilwe a le tsebe gore o tshumilwe kae ngwana o tshumilwe lena ga la saena go ne pampire le saenneng ngwana o tshumilwe ba family ba busy a go molato ga etse diaka tswa le putisho ya ka yengweshi lena le ba family ka morago ga poloko ya makgekolo mmago lena le la dira eng ka taba e ile bona ba tla ba go sepetlele then ba ya go khoshi ha ba ya go khoshing ba re bitsa so ba re bona ile ba sepetlele ne ba nyoko ka re ngwana o suile ka mistake bona na ntwe ba ka idiang le ba nyoko re family ya selepane at least ba iphumule ka something ya fella ile beao kana emapele ba botsa ba moshate ha ba tla ka gae ba re bileditse go moshate and then ba botsa ba moshate gore phosho tse di diregileng ba tekana gore ba ka lisha family ka something ka gare ga tiragalo ye ka moka kapa ka gare ga dipolelo tse ka moka ga tsona prof ke tiputšiša putšišo ye nngwe ye e leng gore ba ka se kgone go e araba goba mohlomong ba ka no e araba kapa le wena o ka no e araba le motheletša ka no e araba le kua gae gore ke pictura phapano ya ngwana ya miscarriage baby le ngwana wa 3 months gore gore ge o šetse o ba kukile o ba iša ka kua stofong sa go tšhuma ga o kgone go kwa phapano gore mara morwalo wo ga o lekane le wo kana ngwana wa miscarriage ke nagana gore it's ample a newborn and then ngwana wa 3 months o šetšane 3 months o be a šathomile go tejela bo metepanyana jwalo so phapano ya ge o kukile morwalo wa ngwana wa 3 months le phapano ya ge o kukile ngwana wa miscarriage a ke tsebe man a di fapane dikala tše dikala di tloga di fapana kudu bana go ya ka dipetlele ke sa tsebeng ke sa nyake go bolelela sepetlele kudu ke duma gore lenanego le letle le a teretle re be le o mongwe wa ka tlang a kgona go yemela taba ya sepetlele a tla re botse gore sepetlele tshepedišo ya gona e jwang mara ke ne le kwešišo ya gore ngwana wa tlileng pele nako ya gage e fihla ya gore mme a thušege a šegofatšwe ka ngwana mo lefaseng ba mo tsentšha mo tabeng tša go tshuma ka morago ga mabaka a rileng ngwana wa belegoing a tšhetšeng a ne kgwedi tše 3 a go kgonagale gore sepetlele se ka no mo tšea sa mo tshuma a go kgonagale ko gore ke mo ke nyakang go kwešiša taba ye gore ga botse taba ya gore ngwana o tshumilwe re ka se botse ke sister gore ngwana o tshumilwe re ka botsa ko gore ge molato o le gona sepetlele ba sepetlele ba tlo ipolela ene ga ba fetša go ipolela go tla ba le o mogolo o ba moromang jwale ke kwa gore go sese gone jwale o re ba sepetlele ba tlogile ba ya mošate ba re ge ba fihla mošate ba re ba kgopela go leliša taba ya lena ya go lišana lebile le dikwanelo sese ao a se ngere nna le dikwanelo lena le e feditše ka goreng le mošate so nna ke ba reile ke ba tlhalosetsa ka re nna a ke batle tšhelete so nna ke batla ngwana alright kgaetšedi yaka o fihlile sepetlele se re ba tla leliša ke bomang ba tlile mošate ba sepetlele ne bana le mashilo ka re ke ena mogolo mo sepetlele e be e le CEO ya sepetlele goba be e le clinical manager o ba be nka o iša ka ne le group ya hae na le group ya hae ne le dinese le na mara ke bone yena mogolo ka nako ye ba ya ko mošate abuti ba šale on your process ao all right
ke ne potsišo mo kakapa papa go ngwana o kae o tlhokofetse papa go ngwana ka nako yeo wena o ema o be a le kae na ntse a le teng marana le Joburg and then ka morago ga tiragalo e diragetseng ya ngwana ka moka a senka tla ga yena o tlile hae then ka mo tlhalosetsa ke re nako ya bang ho ya madine ba nyaka le yena so ke bolela a ke re madi ba mo gogile go ntjwa lo shetse o tlile a ke rabo ya ke re ba mo hoile madi pele in 2002 ke ka go kereng ka mo memorandum of demands ke na le ke gopetse di result tseo tsa 2002 yeah sa 2020 ke tsa bobedi tseo leng gore ke tsona tse re tshwereng di result tsa tsona tseo leng gore ke na le tumelo ntšha gore a di a tsamaya yeah it has been fabricated. Okay a gona bothata ishe ka mo alright khaitse diaka moshate wena o ganne ba spetlele ba tlile file ya ngwana e kae file ya ngwana hile ra ilata ba re botse gore bona ha ba e bone gona le mo ba moshate ba spetlele ba dumelang gore nnete ngwana o tlile go bona ba spetlele ba dumela gone le mo ba spetlele ge le ntse le ema from 2001 till today ebile o etla mo lenane golle ba dumelang gore nnete ngwana o fihlile go bona gone mo go ngwadilwe mo go bonagalang gore nnete ngwana o fihlile go bona because ke botsisha ka lebaka la gore ke referela balwetsi ba ka ditleliniking ge o refera molwetsi go ba le referral letter ndane clinic ge referela hospital go ba le referral letter ge molwetsi a tšea ke ambulance go ba le se ba ka mo ba di paramedic ba stlatjang so wena mama ke nyaka go tseba mo gona le mo ba spetlele ba ileng ba tloga ba bya bohlatse ba go bontšha gore nnete ngwana o fihlile spetlele ka ra o fitla ha o tswa mo monyako mola ke re ba ngwala go gona mo go ngwadileng nna ke bona ntse ba ngwalana mo monyako mola ke re o na le buka e kgolo e tshwarang batho bo botlhe ha o tsena mola ba ngwala mabitso sefane okay jwa le mpotse mo gaetse dia ka ke re ba re ngwana ga go robetse go na le mo go ngwadile go gona gore ngwana o bolaile ke eng death certificate go bontšha gore ngwana go riagetseng ka yena bohlatse ba gore ke nnete ngwana o tshumile ke nnete gore go bao ba berekang ka dilo tša go tshumiwa a ba no tshuma ntho e seng ya ngwalwa motho o swanetse go tseba re ke tshumilwe dilo tše kae gona ke eng le eng so ke nyaka go botsiša pele gore file ya ngwana wa gago e kae nna ka tshwara selo file e setse gona kwa ishe ka mola go papa o nyako e karabela thobela mo ya file o ka re tlo nyaka nna thata ka re ke yona ne ke nna ne ke tsene too much o fitlhella go tswa file e tswileng e bolela ka maphodisa if re boela ko moraonyana kwale ke tlhalositse gore ke ile ka kgopela di-documente tsa ngwana ko sepetlele so ya ba gore ga gona even one document e tlhalosang gore ngwana ka tsatsi leo o tlile a tla ko tleliniking a tla ka mo sepetlele ngwana o tlhokofetse ngwana o fisitswe ntle le phoso ha ona any document le ko office ya bakeng abuti emapele tleliniking ga gona bohlatse ha gona any evidence ma paramedic ga bana bohlatse no document sepetlele ga gona bohlatse no document ke mango mongwe o ile go gore o bonise se ka nnete a tšea ngwana a mo isha fao ha a mo isa ke hona mo ke tlonya gore ke ise ka mo yena because of a kere kana go nke ye ka mo ga itša diaka nnete o ishitše ngwana kua go batho ba ke ba isitse ko misise ko teng straight wa tseba gore ke nyaka go dumela gore o moishitše wa tseba gore why maphodisa a ile go yena a mo tšea ba ya go dira ba re ba ya go dira di-blood test tše abuti a bolelang ka tšona gore o di demandile secondly malome ka kapa there is no way ya gore re ka go dira di-blood test
re se ra swara file number. That is why ke re ke nyaka go dumelana le sese prof Ka gore sa mathomo ge re bolela ka di-blood test re santse re tsebe gore re ya go testa eng ye e fetileng ye e linkang le mama. If go sene a go ne file tleliniking mapharamediki ga go moangwadile go gona sepetlele ga go file ya go bontšha gore nneteng mama o tlišitše ngwana shu ngwana lebitso la gage mama o re boditše mo gore ngwana ke mang potšišo ko gore na ka gore dilo tšeo di-documenti tšeo a di gona ge re tšea madi ao re ya go ametšha lwama because a re ne file ya go tseba gore mo go tlile moremi a re nayo tleliniking a e gona mapharamediki a ba nayo sepetlele ga se nayo so le nyaka go goga nna madi a le nkgogang ona le ke rala gore wa bana lenanego le go ne motho o ba mmitšang gore ke motheeletši o mongwe o e leng gore ga a theeleditše mo wa ngwala ge ke se ne file gore a ka tla go wena o ka se nkgoge madi o e ya go mmetšha le motho a seng atla go nna ge ba šala ba goga madi gore a re file ya ngwana e swantše e be e le gona. Secondly, Prof, remember go na le statement mo se se bolelang ke se ka molong wa gagwe gore ba sepetlele ba ile mošate ke sa inyaka gore wa bona gona moo ba ile mošate ge ba fitla mošate ba bitša family ye sepetlele sa bolela gore go diregile diphoso 1 2 3 4 go ya ka polelo ya sese and then ba tshepišwa go hlapišwa diatla o hlapiša motho diatla jwang godimo ga eng ye e leng gore wena ga o e tsebe na ke ne di motheletši o mongwe mo o respondile or o commentile gore bana ka moka ga bona ba ba fišwang ka sepetlele go ba le signature ya motho a swantšeng a rwale maikarabelo a ngwana wa tšhumiwang wa miscarriage kapa wa ngwana wa belegilwego jwale potšišo ko gore wa sese wa tšhumilweng ka mistake ge e ka ba ke nnete o tšhumilwe ka mistake o saenetše ke mang molora wa gona o kae malome ka kapa wa bona ke na le nnete gore bašomi ba ba šomang ka sepetlele a ba swane le rena mangaka a setšo go ba le dipampiri le melao le dipeelano tše ba beelanang tšona ke ne nnete gore mmereko wa bona ba tloga ba o bereka ba o lebeletše wa bona mo go taba ye ya sesi e tloga e nyaka re tloga re tekamantšha le ditsebi tša molao ditsebi tšeo e lego gore ke tša dipetlele ke na le nnete gore this issue MEC ba santšeng ke ba e tsebile because a go kgonagale gore re ka dira DNA file se gona re o dira DNA kang ba tlhomphe ke araba mo MEC wa e tseba tabe o ile ya mo fihlela tabe o e tseba gabotse o e feditše ka goreng MEC ke he ba tlontšha respond mola le legal team ya gore this matter is beyond them go nyakega sephodisa ka mogare e le respond to e tswang ka mo ofisi ya MEC le legal team ya hae ke tsela e leng ke tlhalositseng ka teng MEC o thomile go tseba taba ye ka 2019 ka 2019 ke submit a memorandum of demand yeah o tsentse o tloe o ya go upper structure go leng gore ke sona se se tlotsang final decision on the memorandum o tle be ro submitile a ke re tlo fitlha go MEC ebe go lori yena a o checke a o lebelle gore o tshwanela gore o tlhoka internal investigation
kapa o ro romela ko sepodising e be hore this is a criminal offense or bja MEC ye be ile gona ka nako yeo e be ke ne le nneta gore mo re bolela ka molato wa mammusho. yes ene ke ne nneta gore baemedi ba mmusho bontši ba bona ba re thieleditše. yes ene ke ne le bonnete ba gore ba tlo nyaka go tseba gore na ditaba tše di bolelwang mo motho ba santseng ke ba tšere maekarabelo ka nako yeo nke e be ile mang. MEC e be e le mang mongaka MEC ha ba tlhalosa leina he quality assurance manager ke ena ne le scriber sa rena sa meeting ke ena na tlisa feedback in terms of what the upper structure se respond ya sona in this matter hore ke eng re sana le some of the minutes of the meetings tse neng di tsena le bona ko sepetele. There was a day where ba thoma bare indeed into writing ke phoso and then re ya ko e busetsa ko di documenteng mo ho tlhokeng ngwana ha di document back in 2001 hono ho berekisiwe di parking soft nasa berekisa di soft copy re berekisa di hard copy like di documents only computer this thing iseng di thomo ho ba ti because this thing it was very well planned. Ki duma o ka re ka founela sesi wa molli pele re ya mo go sesi malome ka kapa ke nyaka go ne nthongwe ke sa nyakang go ikwishisha mo go sesi le malefo a ntjala gare a sa nyaka sesi ka fala o khwetjagetse all right a so khwetjagala khaitse diaka o na le bana ba bakae ke na le fono o na le fo ngwana o re bolelang ka yena e be e le ngwana wa gago wa bokae ne le wa bobedi e be e le ngwana wa gago wa bobedi ba moshate ba tlile ke ra le re ba sepetlele ba tlile moshate ba tle moshate wa ga bolena taba ye ba ile ba re ba sepetlele ga ba fetša go tsamaya ba dira eng rena re tloile ra tsamaya ba ke tsere bona ba e fenela ditsebang le ba moshate ga senge ba re bitse hapape e sena ba sepetlele ba tsamaya ile ba sepetlele ba tsamaya ba sala le kgoši ba geno ba ile ba dirang ka taba ye ka morago ga gore ba sepetlele ba tle moshate a ona nto ba e dirileng all right jwale botša nna kgaetse diaka maga geno ba ile ba dula ka taba ye go fihla ba emela mogala bo a etla no sena motho a nthusang ba ntse fela so ba usa ka ebile ena ona tsamaya emelela ona tabe o tlhokofetse ne le ena moholo a sankalanya ka moemedi sanka tšatši le lengwe la no tsamaya la no ka kua sepetlele la go nyaka ditsela tša gore banna nke le re tlhalosetšeng ga botse gore go diragetšeng o sala e thoala ke usa ka monnyane a ile o nyaka yona file ya ngwana a kry-a masilo a mora a re ke tla e lebelela then re tla re o bitsa re tla go fa yona until now okay jwale mpotse mo kgaetšedi gore ka lebaka la gore ge ngwana a robetše a kere ge ngwana a robetše re ne maga gabo re na bane go roballa dipetlele ge re fihla kua dipetlele ba re romela kua mmushareng wena o ile wa ya mmushareng wa ka sepetlele ba ba ileng ke ngwana mamolwaka a ile mmushareng le ena o sa ka wa tlhokofetseng o mogolo ke bona ba ileng ko mmushareng ba bara ba ke ba batlo ba botsona tabe ba ra wa ngwano a teng motho na bereka mo bosiu ke ana o irile mistake e officer ngwana jwale a kere wa tseba nto ke sa ikwishishinshi malome ka kapa wa bona re bolela ka sepetlele re bolela ka moago o ne le di department tše dintši ka gare mohu a ka tsene ka mmushareng a sengwadišiwe gore re amogetše mohu wa gore ka mo mmushareng lebelela ke di department tše 4 tše e leng gore ga dina a go mo go ngwadileng gore ngwana o fetile gona ke clinic ke ba paramedic ke sepetlele ke mmushara a go gona kare batlhompi ya tlhokofala bona gore go be bjao
le dipampiri di timeletswe a kere re tseya ngwana meaning everything ka yena re tswalla hore e stable gore motho le mama ka re irang motho a sanga exista o okay wa tseba ye nngwe me mmakatšantši a kere ge ngwana a fetša go hlokofala yes ngwana re tšea dikarata tša gage re di fa mmage yes ba go file tšona Hao, a se ba mphe tsona. a se ba go fa tšona Aowa. ngwana o le reng gona le solang gore ke wa gago kwa date ye wena o belegeng ka yona ke wa ngwaga o belegeng ka ona goba ga o tsebe matšatši a gage a matswalo Ke a itse. ngwana o le rego ke wa gago potšišo ke gore na ge le mmotšiša gore ke waneng ke wa date ye wena o belegeng ka yona goba kwa ngwaga o belegeng ka ona tšatši la gage la matswalo la le tseba Ke a le itse. yena ngwanoo Mm. date tše ba di bolelang di matcha le tše wena o belegeng ka tšona Ha di match. di fapana ka kgwedi tše pedi tše tharo di fapana ka A ke sa itse gore ba le kwa eng mo DNA mo la re dira mo. ya ka kua go tate ka ko di fapana ka mengwaga o ba mo iretse he ba mo irela document e mpšha ba mo iretse document e mpšha under new names new years e leng gore wena e re 2004 mola original e e le le wa 2001 a kere o fabricated document ke yona e tserweng ya erasiwa and then go lokela document e mpšha motho le gore re bola nthoela re boa re phedisa eng so ngwana wo gona bjanong e re bolela so o na le birth certificate ye e tshwereng ke mmage yes e mpšha o tshwere new document gore re any document tse di bitsang ka yana it's just a lie wena abuti ge o lebeletše mme o lebeletše bana ba gage ba ba leng gona gone jwale o lebeletše ola o bona eng ke bona ntho e wane mongadi a kere le nna ke na le ngwana wa mošimane la a tsamaya mola bare o tshwana le papane so wena go o lebeletše ngwane o le bolelang ka yena mo le ka matlo o lebeletše ba yes ba tshwana mongadi ba tshwana le nkare e re ke botšiša potšišo mo go mama mo mama ge o gopola gabotse kua sepetlele ge ba re o sepele o gopola o ngwadiša gore o ba fa di-phone number gore ba šale ba go founela Ao. Ga ka ba fa seo. seo se gopolang o le sepetlele o gopola o ya mola ba go bulela faele Ba mpuletse faele ene. Faele bona mo bona ne ntse ba di tshwere. Le maphodisa la ntse ba ngwa madi mola ne ntse ba tshwere faele mo bona. no maphodisa a kry-a tlo swara docket ya bona then re go na le faele ya sepetlele go na le docket ya maphodisa go na le faele ya bona ke madi a le reng ba gogile ka 2002 20 a kere di-result tsa 2002 tse since ke di kgopela tsa molora a kere ke re bola ka di-result tse 2 yeah ke tsa 2002 tsa 2020 ne and 2002 tsa 2002 tse ba rile ngwana o fisitswe ka phoso le bana ba ba fetileng ke ha ba tomo tseya go tseiwa madi a kere obviously sentse e linkele file ya ngwana ya ka mosepetlele e tlhalosang gore ngwana ke investigation ke inquest ke docket e buleile automatically maphodisa a na le tetla go ya le ka khoto e kgono ba fa lengwalo tetla la ya ka mo sepetlele ba kre file ya ngwana gore ba go lo itse gore go iragetseng ka the issue of ngwana tshwana le he ngwana a kry-a tlhokofetse go tshentse o iriwe postmortem ha o iriwe postmortem mo lebakeng la hae gore go check gore what might be the cause ya gore ngwana o a ka ba a bolaile keng tlhokofetse naturally or go na le motho mongwe a tshetse poison di-process tse bjao a senge di biteng wa tseba nna nto e mmakatšang ke e tee ye e leng gore ke nyaka go ikwešiša mmago ngwana ga go šuba re o robetše o botša bageno o ra re bageno ka mokana ga bona ba no gomola A ba homotse. ka moka ba no gomola profo ke nagana gore go tloga mo o dulago gona go ne le lapa le lengwe e no ba lapa la modimo
nka no go fa mohlala go nwele go lebeletse sesi tiputšiše gore ge e ka ba ga bosesi ka moka ga bona amporo ba swana le yena ke eng ntwe e ka diragalang jale mare ka kapa kore a ke gane modimo a ka se rie gore ka gare ga family ka moka re no ba so motho o ba le ba mmamogolo o ba le ba ga botate ba nna mo go neng lehu di-family re santse re thušane profo e direga ga moremi motlho mongwe le ga maubane fela ntwe o e bolelang go ne family tše dingwe di no dula ditekeme di ne di nnoši a kere wa bona le ausi wa modimo go nualeng ke be e le gore ga a le mo go nuale go ne a buta ge wa mmamogolo wa ge gore wa ramogolo wa ge wa leng kgausi le yena mara wa mmona sho o noši bile o tsamaya le monna fela wa kua thoko kua ke mathata gape mo malapeng a di-family tša go se kwane tša go se ratane tša go se nyakane tša go thabela ge bana ba bangwe ba wela ke madimabe jwalo le jwalo wa tseba a nke ke botšiše se sepotšišo ya mafelelo se se la mafelelo ka 2002 maphodisa ge ba tswalela molato ba ile molato o ba o fetša ka goreng nna sala ke no ba bona gona mo ba ntse re fela malome molato ba ile ge ba o tswalela la mafelelo ba ile ba re ba o tswalela ba ile ba o fetša ka goreng molato o feleng ka ona ka go lebella situation sa mama ke re nna ke tla le yena ko hae ke kgone go bona gore go iragala mo a tlhamboteng le nka ora ka re a re tsamaya prof ko bontsha ko mama nnang ko teng maybe ka le o ka tswa o bua go na le ke di engwe e rothang ka seemo se a leng ka mara sona and then a kere re na le gore re ma-Africa gape kodimo re na le gore dithari di a bereka ditaelo di a bereka gore re batha ka motlhalaphantse gore bothata bo ba gao bo le gore kere ke a ema kore o no ba stand still so ke nagana gore mo go na le something happe between family ya hae because of re balatile I myself ke ile to different names tsa family tsa hae ke ba tlhalosetsa ka this matter ka nka se tswetse molato wo pele ntle le maloloko a habo a itseba a re ba involve e be part ya se re sira ba ba bona ba re ba mpotsa mafoko a re ya why do thomanta gole so ntwe ka le fedile e tswang ko yona e fedile ko bona ge ba bolela ba re e fedile ka gore ba no re khale e fedile hora ka mogola e nyameletseng since go tseiwa di-DNA tsa molora le mama ka 2002 ya ba lore ga go sa tliwa selo ga ba kry feedback ne ya ba gore tabela ya nyamela a kry re lebella pele gore her sa tla fobeke o tlotlana re tsa 2 weeks o tlotlana and then he o sa tero re tlatla go wena o no tshwana le kry don't call me I'll call you gora re wena tsentse o nne ko o ska founa until nna go founela ke nana gore ke seemo se leng gore le bo kgaitsedi go ya le ka seemo se se rileng ka teng ke ntho leng gore ba tlhokile an advisor o ne tshwantse a ba push or no a ra tshwanna o ema tekano a sebaka se sa go feta maybe 2 weeks re sa ire follow up mo this matter agree sometimes these issues di nyaka follow up and remember ka tiragalo ya ngwana mmago o be a hlokofetse ka sepetlele ka yona nako yewe so that means focus le botlhoko bo be bo dutse godimo ga mmago bona mo e leng gore tiragalo tše family ile ya imela ke ditlhaloganyo le responsibility ya wa tseba malome ka kapa nnete kgatelelo monagano e bile gona sa mathomo ge motho a fetša go hlokofalla ke ngwana e bile ba tšea ngwana ba motshuma go swanetše go be le a process of counseling ke number 1 ya bobedi moagola wa sepetlele o khotse ba bantši ke mo bona mmušo o hira batho motho ba mo hira gore a be mo la reception ko gore a ngwale di-file ene doctor ge di nyaka di kry le di-sister so a go kgonagale gore file e timele ngwana ge ba mo iša mo incineration malome ka kapa mmage santše a saene doctor santše e saene santše go be le di-fingerprint tše di bang gona ko
moagola wa sepetlele a gone motho a dirang selo a ne a nnoši faele ye tee e ketima godimo ga matsogo a batho ba bantši ngwana a ka se tsene ka mmušareng ntle le pampiri goba faele e ngwadileng ke doctor ya go bontšha gore ngwana o re mcertifaile gore o robetše ba mmušara ba ka sentšhe stopo go sene pampiri ba go fang yona ya go bontšha gore stopo se ba se lokolotše faele yela re yang go e kry-a ka mola e swara nto nngwe le engwe e leng gona alright mama ba mo tšere madi ke molora ofe o ba tlo tsebang gore ba go tutsa madi a mama le wona because a re ne file a re ne tracing record ye e leng gore re a tseba re ge re tšea madi a re ya go ametšha le leng malome ka kapa because we don't have a tracing record ye e leng gore re a tseba gore okay re tšea mama molora wa ngwana gage o ka mo bana ba ba tshumilweng ka nako yeo ba tseba sepetlele ke moago mongwe e leng gore malome ka kapa go nyaka information ka botlalo o tlo e kry-a ge re ka sepetlele ra go nyaka go tseba re ka letšatši le mama e šitše ngwana go be go tsene staff sa batho ba bakae re tlo e kry-a ntho e gona ge re ka ya tleliniking ra go nyaka go tseba re ka letšatši le mama a reng yena o išitše ngwana go be go tsene batho ba bakae re ya go kry-a gore be go tsene batho ba bakae re go kry-a gore be go ne di-doctor tše kae tše di leng gona ge re ka mmušareng ra go nyaka go tseba gore be go tsene batho ba bakae re ya go kry-a dilo tšeo ka mokana ga tšone a ke kwešiše lebaka la gore wifi le itimetše alright a gone molato re tlo bitša ba sepetlele ba tla ba ikarabele taba ya bobediši mama o ba file go ya ka polelo ya gage o re ke ba file khati ya ngwana faile ke tepone ke e butše ke ile sepetlele ka ambulance wa bona ge nkebe mama a ile sepetlele ka koloi be ke tlo re ga a fihla ambulance malome ka kapa ge e tšea molwetši ka gae a fihla sepetlele sa mathomo o fihlelela ka casualty a eme line because motho go raro ke emergency and then go raro sepetlele a gone sister ye e fetšang go bona molwetši ne nnoši ntle le gore molwetši a tla bone ke doctor taba ya mama e tlo ba lenanego le leng le legolwanyana go le thuša re tlo le thuša mara e tlo ba lenanego le le tlong go ata re tlo sepela tsela e telele kudu godimo ga lenanego le la thušo ya mama gobane re swanetše go kwa mahlakuri ka mokana ga ona re palela go beya sepetlele molato ga jwalo ka lebaka la gore re nyaka go kwa lehlakuri la bona gore bona ba e karabela ka goreng mošato wa ga bo mama re tlo kgopela gore o tle o re fe bohlatse ge ba sepetlele ba etla mošate go ba le motho a ngwalang dilo tše re di bitšang gore ke di-minutes tša dilo tše di bolelwang mošate di-minutes tšeo re tlo di hloka di-minutes ke bohlatse bo bo sepela le roll call ya gore go be go ne mokete fa mantšo a ba buletšeng ke lentšo la gore le la gore ge re le mo lenanego le go ne le motho a ngwallang di-minutes gae gore ge ba ka nyaka di-minutes tša letšatši la lenanego le ke ba fe tšona re ne le tša audio re ne le tše re di ngwalang go taba ye e kwiša bohloko gobane go ne bana ba ba belegweng ka kua sepetleleng se sa ga borena ebile le kgolle ba godileng ba leng di-doctor gona ka molagare ga sepetlele sela bangwe e le go di-lawyera gona ka molagare ga sepetlele sela bangwe e le go barutiši gona ka molagare ga sepetlele sela ka nako ye nngwe re ka sola sepetlele bothata bašomi ba re šomang ka gare ga moago wa sepetlele re swanetše gore ge re šomele setšhaba sa rena ga botse malome ka kapa ke nyaka go lemoša ba gešo se sengwe death certificate ge e šala e tšwa ka morago ga bohlatse bo re botšerego go tšwa go doctor a file ba mmušara le bona ba tladitšeng ba tšeang pampiri tšela ba di išang home affairs ba kgonang gore printela death certificate
go ka ba boima gore nna ke le so ke no ya ke re moketa o robetse dirang death certificate ba e dire because ba nyaka go tseba gore what was the cause of death motho o bolaile ke so go ba mme o le so o sa tsebe ngwana ga gore o kae nnete o bolela gore ke tswa clinicing ba mpha ambulance ka ya sepetlele wa tseba godimo ga thuso ye ba e fileng mama godimo ga ngwana wa gage e be ile thuso ye nngwe e botse kudu gore mama o tsere ngwana a mo isha clinicing immediately ba gona go kwishisha gore this case a se ya rena a re refere ngwana ba bitsa ambulance ngwana o tloga ka ambulance a tloga fitlela sepetlele ke kwishisha gore ba clinic le ba paramedic ba bapadile role e nngwe e botse e khulu kudu a se pleke re ka hlokang bohlatse ba gore nnete ngwana o fihlile go bona go bane go batho ba o ga ke bone molato ga ile gore molato o gona malome ka kapa mama dipoelo tša gago tšeo o tšerego madi ba ya go tutsa molora o ile wa nka wa ba botšiša gore molora o ba yang go ututsa ko mofe a se ke ba botsise okay ka morago ga gore ba go file dipoelo wa se ba mpetso o sa di emetse le ile la ya la go botšiša gore dipoelo tšela di tlotla neng ba le bona ba tla mpotsa okay potšišo ya ka engwe shi gane molora o ge ba fetša ka crimination or incineration ba o beya nna ke mo ke sa itseng mo a gone molato ba kgoro ya lefelo la maphelo ba tlatla ba e karabela go tsona re ka se kgone go araba go tše dingwe wa tseba wa ke botšiša potšišo e malome ka kapa ke kwešiša gore ge re ya ko crimination re iša motho wa borena ba tlo re fa molora wa rena but if ke dilo tša sepetlele mo gongwe a ke re letsogo lela ka le bodile ba seiva bophelo ba ka ba swanetse ba le khathe mo le bodileng gore ba kgone go seiva le leng gona ntane ke kwešiša re ntwe ba ka se beye for ba emela dilo tša go swana le bo di-DNA a ke tsebe mara ba tlatla ba e karabela case ya botse goreng ba e butse gong jwale ba ile ga ba e bula ge o e bala wena o kule e reng ke tshwere le pampiri ya teng mo case number ke human trafficking but then bona he ba e bia the statement se reng statement se se le mo se se ngwadilwe mo case number mo statement se tlhalosa taba gore this is o ka mpalla sona statement yes moshate okay pero no tsena ka mo harka ere ke thome from kaofela ya ke nyaka the statement se se ngwadilweng from ko police station re go gore maphodisa bona ba reng ba re office of the station commander dated 1 tsa kgwedi ya bo 2 2020 case number 119/01/2020 ere detective sergeant Mamang detective constable Mamang e working salina la client eni Slepane ere dear sir or madam status of the investigation Mametake case 119/01/2020 human trafficking. The current status of the investigation in the case that you have reported to the South African police on 31 January 2020. Mark with X. Status of the investigation e explainer to hore ka no fa di case el police le di number tsa di personal number tsa go mmereko. Is data only in terms of human trafficking. Lo number the issue of human trafficking eba sala ba ibula as a human trafficking. We know our phone already professor concerning this matter. Ke he ba tlhalosa gore statement sa bona se feletse gona mo. Gona mo. A sebe ka kwa gore ga botse mo gore gona case ke case ngwe serious e leng gore like there is no way gore statement is ka no ba ka mo go seleng ka gona.
ya se felletše a ena molato le ile la felletša e le gore le founela di-professor di-professors he di tlhalosa concerning this matter ka mokgwa o ba tlhalositseng gore this matter is too complex or too difficult ya ba gore it was the fixed case ka mokgwa ne ba tlhalosa ka teng ke first case e leng gore e thoma go tlhagelela ka mo nageng ya rena in terms of taba tsa bana gore for time being e nne e classifiedwe as human trafficking ka e le gore o ka re e sa tlo ba hape le dintsanantsana ka mogare ga yona case so ya ba the issue ya gore ke he tlo bodiwa now we expected or maybe ha case e butswe a ke re case e butswe go tse di statement from both parties tse tsotlhe tse leng gore ne di involved whether the witnesses le di complainants le balatofatswa everyone o file statement a ke re after toketeo le investigating officer a tswala investigation ai o e romela ko court and then court it decided whether this matter should be tried ka mo court or matter wa tswala ele lo hona if ever wa tswala but is in writing gore molato wa how there's no how o tlo tsena court due to mabaka ke ale currently a gena pampireo e mpotsang gore why case le sa tsena ka mo court I think it's in the court from 2020 up until now so no ro se ka molato mo fe ile gore faela ngwana ya gona ke ho thusa mama ka moggo pitsentse golo ke utlwileng hantshi le hanyane e thusa batho ba bantshi go fatolla go feta ka moggo nna ke iputseng gore ke fatolotse ka re ke na le tumelo gore a ke ra ka ya ka national advocate ba bueledi ka hele gore go ba le dikobo di mahetleng sometimes o na le disadvantage ka motabong tsa semolao yeah so nna thuso e ke kgopela mama ke go bona mama ngwana wa hae a buile a mo kreile and spetlele se bolele gore file ya ngwana e ko kae because of file nna ne se demand a se file ya maphodisa tleng a mararo a tlotse ya madi ke yona di immunization card ya ngwana eo le death certificate ya ngwana le death certificate ya koko ana death certificate mama hae currently so from 2001 until now so ke some of the documents tse ke di requestileng ka mo gore di tlhahelle asanga di tlhahelle go na le buka ye nngwe ko sepetlele e bitswa BI ge motho a tlhokofetse e tlatsa ke doctor le nurse ke kwešiša gore if ke nnete ngwana wa lena o bone ke doctor o swanetse go ba gona mo bukeng eo ge ile nnete e le gore o robetse o bone ke doctor e swanetse go ba gona mo so ge ile gore ga gona mo bukeng eo ke mo re tlo ba le problem ene ntho ngwe e leng gona ke gore ye bohlokwa malome ka kapa re swanetse gore re ye go nyaka o mogolo wa maphodisa ka tlang a emela taba e re swanetse re tle re nyake o mogolo wa sepetlele ka emelang taba e re swanetse re nyake o mogolo wa naga ka emelang taba e sa mathomo se se ya ka se dula sa tsebe gore ngwana gage o kae ya bobedi ngwana ka se dule ge ile gore wa phela sa tsebe gore mmage o kae ya boraro setho sa se ga borena ga se dumele gore re boloke bana ba ga borena ka go ba tshuma gona mo e le go gore go tswa go tšeru madi a mama ba ishitse molora ba ile go cheka molora gona wa ngwana wa mme re swanetse re tsebe gore ke kae ka gore setho sa se ga borena se re rena re boloka ngwana ge ile gore go ne le phoso a go bue di result re kgone go kwešiša gore nnete na ngwana wo nnete o ga se mmage goba ke mmage ene gona ke kwešiša gore bana bao e le go gore mogala wa gešo ba iša ko ba ya go ba tshuma ba bannyane a ke tshepe gore ka le lengwe la matšatši mma go bona a ka boa re o nyaka di-DNA malome ka kapa o nkwa gabotse malome ka kapa ngwana wa gago ge o šala o mo iša gore a ye ko incineration there is no way ya gore o ka tla wa bua ka morago wa demanda nthoelang gore go be le di-DNA tša gore ngwana o la ke nnete be le wa gago na because sepetlele ke thuša batho ba bantši ba ba tswang sepetlele tša go fapana
ge ngwana a se no fetša go belegwa ge e le gore ngwana wo o robaletše ka mogare ka lebaka la gore motho mo le mongwe o kgona go ba le malwetse a rileng ba tšea ngwana ga go ba go bontšha ena ba re shu ba bitša ba family ba re ngwana o robaletše ke ngwana shu ka lebaka la seemo sa ngwana o ka mokgo le mmonang ga se wa ka yang gae re saeneleng dipampiriši di re motšeeng re mo iša pleka gore there is no way ya gore mmaga ka boa ka morago a re ke kgopela di-DNA so ye ke ya mama ye go tla be go tlile jwang gore yena molora wa ngwana wa gage ba o beye ya bobedi mama wena taba ye ka ge go tshwentse nako e telele ke kwile o bolela lentso la gore le kokwago le mmago ga ba mo riela death certificate a re bolele ka leeto la mamago lona e bile le jwang ka poloko ya gage ba le file dilo ga botse ga go ne mo ba le shaeditseng gone dilo tse bjang a kere mama o robetse ba le biditše as family a kere la tla la bona mama a kere la bua la mmushareng wa sepetlele a kere la molaelela la motšea la mo iša mmushareng wa lena le sepetse ga botse a kere tsela eo o re sepetse ga botse mara se se ganneng ke certificate ile ba lebelela mo motho wa mo saenetseng ba re o mmethile mokabelo certificate that's why ba sa kgone go se dira lentso le la gore o mmethile mokabelo a ke le kwešiše ga botse o kompiele lona ga botse ba re mo a ngwadile motho a teng ka re ile ka yo senyaka ko mašiu anta ba re ke majwaneng ko a maskrala so a maskrala ba re ba ka se kgone go se dira ile pampiri ne ntse ke tsamaya ka yona ba rawa ba bona gore motho a ngwadile mo ke mama mara ha sa bereka ko mmushareng so bona ona gore ba ka dira certificate seo okay and then a go no re ba ka go riela certificate eo file ya mmago e kae e gona yona file ke mo ke sa itseng gore ka file ya koko yona ke yona ke sa tsenang too much because of ke feditse ke kopana le motho na tsere maikarabelo a gore ke yana pateletseng koko ko mmushareng e le koko memolile ka he lo re na sa tsene society no sna society sa tsena so ya bo hore malome a ikuka ka boyena ka mokgo a motlhaloseditseng ka teng a ikuka a patella a di all funeral arrangements so from there on ha ntlhalosetsa malome a re o ba shile le molaetsa gore ba tsamaye bo feleletsa ho irang ho yo kra ho ya go tsona di issues tsa go mmushareng go gone go kreiwa di taba tsa bo di death certificate so since from mo ke he a tlo kra taba tsa gore he motho na bereka mo a sa le teng tsentse go majaneng kwale a pantilo na go ba mmusang ko teng ka mogho a e bolelang hona bano currently so malome hona lo a tsa maikarabelo a gore dipoloko tse tsotlhe tsa koko wa tseba ka di funeral arrangement mara ke tla ba ke he lore le yena ka moletla gore la hae gore death certificate e tlhele ha e tlhele ya koko re tlo ishala marago mara taba kholushi taba e ya ngwana diaparo tša ngwana ga go tseba go fila go tsona o ile wa di hlatswa ko sepetlele o ile wa di hlatswa a se ke di hlatswa wa ile sa tšee diaparo tša ngwana o because go ra re di na le tšhila ya ngwana o le rie DNA le ngwana o lena le solang gore kwa gago di sa le gona nna bila a di sa le teng ga di sa le gona go na le ye nngwe gape še yona ngwana wo mama o wa gago ke nyaka kore o tseba ntwe ke sa ikušinši malome ka a ke re sepetlele ge ba šala ba ethwala ba etla gore re santse ba dumele gore ngwana o nnete re mmone ba ka se no tla ba sa dumele gore nnete re mmone iye mola go papa yes that's why ne kere on mo di progress meetings tsa rena le sepetlele
go bile le mo bantshang polelo ya gore ntho e iragetseng ke phoso ka nnete ba e dumela mara ba sa dumele ya gore ngwana o la wa phela ba hatelela ya gore ngwana o fisitswe ka phoso ke nyaka gona mowe Yes. gonne mo ba engwadileng in writing gore no ngwana o nnete ke phoso gore motshumile no ke ka go kere ne go tseiwa le advantage on the other part ya gore batho ba ha bana moemedi ke ile ka ngwalla nthwenye bo ramolao ba South Africa ke he ban referela to pro bono ke ile ka ba tlhalosetsa ka taba gore na le taba shiona and then bothata gore tšhelete gore ka kgona gore le patele ha ite so ya ba ho le gore ho na le di-document tse ba di romelang tsentse di tlatsiwe di-document tseo di re bethile ko pele kwa le mo leng gore di thoma go botsisa ka mmangwana gore mmangwana o ena bokae a month so ya ba le gore mmangwana ha a bereke tšhelete e leng gore o e lebeletse ke ya di-grant tsa bana ya be o le gore since e ema gona ka mokgwa mo tabeng tsa babueledi ba bang ba ileng ra bolela le bona ba ile ba nyaka tšheleteng e leng gore is too much for us gore a re ka re no a re ka ba approach bona they are willing to help but in terms of letseno le ba le nyakang le above and beyond di potla tsa rena up until e fella mo nna ne ke expectile gore after go budiwa case e tla tsena ka mo khoto and then khoto e kgone itse gore taba e hestile so e tlo itsamaisa ka tsela e feng ka he le gore yona ke re le yona e na le di act tse leng gore e na le tsamaiso e tsamaisang ka tsona so nna ke believe gore SAPS e re feitse ke believe gore why ke re feitse ka go lemoga gore some of the members tsa bona ba bile teng mo kamanong ya go tseiwa ha madi ha 2002 and then to ka zanga ya phethara from mo and azanga ba boa batla ko mama ka he bare justice too long denied is justice delayed so e ba hore ha ke khopela thuso ko wena o le ramolao mo lo ro ka nthusa o fetsa o tseya nako gore ke fetse ke fellwa ke pelo le ditšhelete tsa hona mela le di transport hora re ya playing a delaying tactics ya gore le nna ke fetse ke fellwa ke mata gore ke tswele pele ke ka ho leng gore e feditse e re latlhela mo leng gore currently re na le dipampiri tsa ko Office of Health Standard Compliance le tabele re latlhela ka mo bona ko National Office ha ba responda ba re bona ha ba dile ka di matters tse di leng over 2 years ba dila ka di matters tse di leng ka mo tlasa 2 years ke na lona lengwalo leo le le tlang ko Office of ka mo go ke fetsa e bolela kana le office le lengwalo la ko Office of the National Commissioner ka yona taba ya tletlebo ya rena le di delay tse ntse di irahala ka SAPS up until di result tsa bofelo tsa 2020 di tsene more than 9 months le ona di tswile because of re feditse re ntsha sekgalo ko officing ya public protector ya be le ona di lo ka re di thoma go nya ko rana and then di result tse le he di sa tswa di tswa le a re sana tshepo wa gore tsela di tswileng tsela ke tsona ka ho lore re believe gore this matter go ya ka ke mmono wa ka ha ke re ibyago ke gore if at all this result he tshadi positive automatically SAPS Social Development, Department of Justice, Department of Health automatically ba hona le link ya involvement during this matter ka holo agri social worker o na le part e tshamekileng under department a berekisa lena la department go ira fraudulent ya ha ena ira ya go adoptisa ngwana go spetlela ka ra go adoptisiwe bana ke nahana ke gona ka mkhori fitleng ka teng ya a re kweng ba thieletše gore bona ba reng ba geshu a re kweng ba thieletše gore bona ba reng ba geshu re a leboga motheletši o mongwe shu a ke batheletši ba commenta jwale motheletši o mongwe o re ka kapa batho baki ba hloka DNA ya private ye leng gore e tlo ba ya bona not ya government sa bobedi ge ba ya kowe ba tšee sesi ba tšee ngwana
ba tšeele mmage o e leng mmage gone jwale e be ba bararo, and then ngwana wo ge e le ya private government e sa tsene felo e tlo kgona go tšwelela ga botse gore mmage ko o mofe between o le ola. A gone molato felo or topa motheletše go 0645827771. MCRS mo moyeng dumela. MCRS dumela. MCRS dumela. Kakapa kunjani? Sikona kunjani Mahlangu? No professor lapho. Ukuzwile ukulalele. Professor SAPS. Yeah. Umsebenzi uyawenza. Yeah. Then Department of Health umuntu ukuthi ubhubhile efutas ucertify ngudoctor. Yeah. And then the file must be kept with the hospital. And then when I'm certified death, udoctor contact the nearest police station. Amapolisa as azobuya amapolisa lapho then nge-instruction ebhalwe lapho ngudoctor i-case ngiza lapho uwaba lo ukhuluma indwe kune case enisibiza ukuthi i-inquest and then kune ukhuluma nge-human trafficking. I-human trafficking fanele kube ne-complainant lapho, and then inquest is a state aspect. Uyangizwa professor? Mahlangu. And then if you umntwana uyashiftiwe ushifta from what uya ku government mortuaries the nurse kune form lapho eligcwaliswa amapolisa silibiza ukuthi SAPS 180 accompanying the body where to mortuary. Yeah. Yeah, into ezifanele zibe khona lapho. I-human trafficking kuba ne-complainant not the state. Umuntu owesivula i-inquest ujamela state ujamela amapolisa fana ne-mad. I-state versus ama-accused ama-suspect. Manje Mahlangu indaba leyo yokuthi asithole ifile singayisebenza njani Mahlangu? Bona ne the doctor who certified bamthe kufanele ifile bafule ifile lapho, and then the statement esibhalwe amapolisa if it happen emami truck the nearest police station naso idoctor leyizoba khona iyafayelwa lapho bayidosa yaka 2022 police station. That's good. But police station azange kuvulwe ilokha nje i-case ivulwe after ivulwe ngo-2020 ngo-2020. Yeah, and then if it is human trafficking then so ukuthi human trafficking uthatha umntwana lapho kunye ukuthi uyamenasa human trafficking ikhona, and then i-section 12 yomthethosisekelo South Africa is police it freedom and the security of another person. Amapolisa wamsecure njani umuntu ubhubhile, so bhala ama-statement lapho, then the file must be kept. Yamapolisa esidoke ethi kept amapolisa bayibeka ku-file, and then e-hospital ama-file ethi doctor then benza ifile lapho i-doctor certify the date, then if uya ku-cremation then isindu asivumi ukuthi umntwana acrematiwe. Yeah. Asivumi. Professor investigation yakho ngiyo. Sibonga kakhulu Mahlangu. Yazenzani ini? Buyela lapha e-hospital. Yeah. Nithi ngikhophela the file ka 2022. Yeah. Then niyastate ukuthi umntwana lo i-fetus leyo or yini, then what happened uzoyithola, and then if amapolisa akwenzeki ukuthi amapolisa umuntu wabhubhela esibhedlela angabizwa akukhoneki sikhona e-police station bayoyifayela into lazilahlwa amadoketha akalahlwa ayafayelwa abekwe tracing ayathwaya clearance ngama yes. Siyathokoza Mahlangu. And information lapho isaphumela phengulu, and then idokethe baya withdraw ku-justice withdraw what provincially. Siyathokoza Mahlangu. Isazoqhubeka ngiyathokoza. Siyathokoza papi. 0648582771 0648582771 at 13 minutes to 12 o'clock. Lena na go kipitšentše kgolo gona ka fa ka Mutse Community Radio ya lekgotla kgašo la selegae gona fa le go 96 na ba 3 FM. MCRS mo moyeng dumela.
thobela re gona ra le wa gamagametša papi ga ke go kwe gabotse wa rra ke kgopela re o eme gabotse e se go fao ke a feta 0648582771 mutse community radio ya lekgotlagašo la selegae gona fa le go 96.3 FM go ya ka wena o le motheeletši gabotse ke be ke tloga ke nyaka go kwa gore go ya ka motheeletši o nagana gore go ka be go diregile eng fa go ya ka motheeletši go ka be go diregile eng prof mo ke mathata fela malome ka kapa mara ke na le dipotšišo tše dintšhi kudu mara go tla nyaka gore malome ka kapa re se ke ra ya go khutša ke bolela mo weekendeng ye re yang mo go yona re boledišane le station manager sa radio ye a re thuše ka gore kry-ela ba bagolo ba ba ka ikarabelang ba ka kua lefelong la go thuša batho la ka sepetlele a re thuše ka gore kry-ela ba kgoro sephodisa a re thuše ka gore kry-ela ba kgoro ye berekang ka di-psychology di-social worker emsereso mo moyeng dumela le kae ka pitšeng kgolo re gona ra le warra MCRS ba bontšha network e sa ba sware gabotse ka fale MCRS mo moyeng dumela MCRS nkore ke kwe di voice note ushidi ka fa voice note voice note Q-text. Sobela. Eba. Nna ke nna hloka ena nna ke re bolela ka koloi. Khane mo go diagalang jwale. Melaetša e tsene ka motswetšing. Ke neng yona. Kakapa ntho ena ba tlie yeo ngwana ba mo adoptile somewhere that's why ba sa nyaka gore go bontsha le gore go diragala bjang and ya involve batho ba bantši and involve mmušo ka mogare ba tšhaba go swiwa so go nyaka loyara tse di ikemetseng ka kapa mo e tlie ngwana o a phela ena ba tlie ka mokgwa ke maikutlo a motheeletše ka mo a ba re ka kapa sepetlele se tseba tabathweng a go kgonege faele e timele ga ba fesese ngwana gage a go bonala o ka re ba mo rekišitše o mongwe motheeletše o re abuti ka kapa thobela ka kgašong le prof moremi nna ke rata gore sepetlele goba tleliniki di na le buka yeo e ba reng ke access book yona e bereka go tsena ge go tsena motho goba go ntšha motho okay MCRS mo moyeng dumela ka kgašo thobela muso ka ke be hloka ina le go ra go amogela monna ge su taba e molaleng re ska re ya kua le kua se su hloka thuso ya bohlatse sepetlele bo sepetše le ngwana o bohlatse bo bo bolelwago gore ga bo gona ngwana o ile le bona kowe a teka kapa ga re nyaka go bololla piri tša batho ke kgonne go ntšha ngwana ka mošareng wa governmente ke pampiri go tswaletše emapele nke o bušeletše ke kgonne go ntšha ngwana ka mošareng wa governmente go tswaletše ge o na dipampiri tša le go montšha wa kgona go montšha empa o se ne selo
ngwana kgoši ga ba fe mme ngwana motho a ba filego seo a ba filego sona a no ya re go gopela tshwarelo be ke tsere ke tla isego ao batho tatele kae mmušo banna le kgonne go ntšha ngwana ka mmušareng wa mmušo le sene dipampiri ngwana papa ke bolela se se dirileng ke nna ke sa kweng ba bolela e le ngwana wa mang wa kgetšedi ya ka hlokofetše a nwele tee ya go apeiwa kae tate ke moruti a apeela ngwana a ifa sepetlele a hlokofala yei ya nete nako ele e sepetše mane ye wena ke taba ngwana kgoši sello sa sesi le batho ba e leng gore ba hlokofetše be ba swere melato e no ba ile gore be ba imela ke seo ba pallang go se tšweletša tsa nnete a ba no re lesea le ile ga mamang ba ka se tswe ba go gopela tshwarelo ya molato ba sa o dumeleng ba etšeng kgošing ba etšeng gona ke tlhatswa diatla yang gobane ga lena molato felo a ke re tlhatswa ke ya gore ngwana o tšhumilwe ka phošo le bao ba bego ba tšhumiwa tšatši leo ba di miscarriage ngwana le motšhumang ka phošo bohlatsi ja gore ke yena bokae ka gore mmagefu prof a gone molato pa tabe e nyaka re irie lenanego ko re re fa lenanego le lengwe ga go molato ya go ra gore nnete mo mmušong go na le mokgwa wa gore go nyaka go lokišiwa dilo tše dintšhinyana yona ya bona lapa mara ke duma gore ba le batle ba ipolelele wa tsa profo ke thuša keng tše dingwe re di redimo ka di dula re tšhaba go di bolela tše dingwe re di lebe mahlo a mabe re tšhaba go bolela a sprobala ya motho a mo thušitšeng wa mathomo go tlo mo fa diaparo ke na swantšeng go lefa bohlatse ka moka gore ngwana o kae sepetlele le mang le motho a swereng ngwana go ntšang motho la mathomo a mo fileng diaparo le kwagetše tate re a lebogahle kgaetšedi ya ka malome ka kapa go ne motheeletši o mongwe o ntheeleditše ke bašomi ba bagolo ba molao o ne potšišo ngwe ye yona ke no gapeletša go e bolela nke batho nke ba ekwe a re why did the hospital say they should go back and bring the baki and not private car when they knew the baby was cremated kore go ra gore why ba le botša gore lena le sepele le ye gae le late baki ya go tla go tšea ngwana ba tseba gabotse gore ngwana o swele ene le gona kganeng le ge e be e le gore o be a hlokofetše ka nnete na o tšeiwa ka vene na gape ge ngwana e le gore ba mo išitše gona mo go mo crimination le re ke eng incineration no a ke re incineration ke ngwana o monnyane ngwana o monnyane wa e leng gore a lekane le wa mama ke o reng ba mo dirang ba mo incineration so motho e leng gore ko mogolo wa crematiwa wa nkušiša so ge e le gore ngwana ba mo išitše mo wa tshumo wa malome ka kapa wa e re santse re late vene re iša kae papa o emisitše letsogo ke late ka second a kere cremation e tlhageletse ge sena ba sho gore bo mama ba dumela gore ka nnete ngwana o tlhokofetse go ra gore ka nako ye ba mo fa diaparo ba re a tlele vene ke mo be ba nyaka go bona gona gore o dumela eng o gana eng ba testa metsi mo ba kry gore a teste re a leboga moroka nke o ba fe di-phone number ka mo gore na o hwetšagala kae ka la bokae ka nako mang moroka o hwetšagala ga matlala ramošibo dinomoro tša gage ke 079 170 9862
ore le ka founela dinomoro shidi tsona ba geshu tša 060-959-0303. Malome ka kapa a ke tsebiše motheeletši gore ka la bobedi re sa tšwela pele ka yona, re ka se re e feditše re ye go kwa ba bangwe ba lehlakorila e lego gore balli ba rena ba lla ka bona gore go riagalang ka bona ba ka ikarabela ka goreng. Nnete motheeletši ga o ipotšiša dipotšišo tše dintšhi ba gešo, nnete motheeletši o ipotšiša dipotšišo tše dintšhi, lebaka le legolo ke lona leo la gore a go kgonagale gore ngwana ba ka mo iša tshumiwa ntle le tumello ya mmage gore ngwana a ka tshumiwa ka phošo ge ka ge le kwele le malome ka kapa bolela gore di-weight ga di lekane. So taba ke eo magagesho, nna ke lebogile kudu tsebe ya lena Motse Community Radio Station ba theeletši ka mafaratlhatlheng ka kua dikgokaganyong tša leago. Dillo tša magaga bo rena ke tšona tšewe di tšwela pele ka la bobedi ba gesho, re ya go kwa ba mošate gore bona taba ye ba e kwele jwang ge re fetša go bolela le ba mošate ba kgora sephodisa le bona ba tla ikarabela ka mokgwa ba tsebang ka gona, morago ba sepetlele ba tlatle ba tsena le bona ba e bea ka mokgwa ba tsebang. Mošate ke mo re tswang gona, ke a leboga malome kaka. Re a leboga professor, re a leboga baiti ba rena ba le tšhono, re a leboga motheeletši go la legausi mo o ka be gore theeleditše go le gona. Nna le wena re kopana ka mokibelo lane go la tša meletlo gona mo go Motse Community Radio ge e le ga jwa le gona ke tšwele twede. Inhliziyo yami